Ifosi. Kumako. Wito ni Kieni Nyeri. Kundu gwitagwo Muiga. Na wi haraihu na microphone. Wi hado Muiga. Muiga. Kieni. Kieni. Atiriri ni kuria mundu gwitagwo not Kenyaite. Kenyaite ni mundu Kenyaite ni haraihu na haitu. Muthuri uyu atindaga akiuga na atetire ginya ngoge kirwo borehole. Ni njiguaga Kenyaite ni haraihu na gwitu. Mundu ucio ekaga uguo witikie guti mundu tangiteithio ndu. Ginya post ni cia Trump. Ndia weka campaign. Akandika ati Kenyaite gutire kwagia mai since 1984. Ginya cia ruraya akandika. So ukigia na concern nikio magikirwo borehole. Andu a Kenyaite mugeithike. Etagwo Ngige wa Kenyaite. All right. Reure gonyiti ogeni na njira mwanya muno no urite. Ni my sister ore unyumite thutha. Etagwo Catherine Wanjiku wa Ifosi. Catherine. Yeah. Wanjiku? All right. Wanjiku niwe mukuru gukira kana munini? Niwe unyumite thutha. Ni munini. Wanjiku uri? Ni ukonjirite. Wanjiku uri? Uguciarwo ni wari? Ngwiciria tha ici ari na 40 years. 40 years. Yes. Haya, kurorire ri? Orire 2021. 2021. Mweri nyanya wa gatatu. Hinde ya corona. Yes. Riu ri mwana wanyu agigithie. Ni akuite ni ari na mwana akuite. My sister ni ahikite. Na ari na twana twiri. Koguo nake uraumire kwa muthuriwe. Aimire kwa muthuriwe. Ithu ni ku reportero twa reportero ni muthuriwe. Mutimia hwaini ndana mukora akiuma wira. Aikaraga ku? Maikaraga njira ya guthie no thaya. No wira arutagira Uthaya town. Uthaya town. Nikuigiro hardware. Ni athire na mwana no mwe. Asha. Tondu first born wake by then ali started 8 boarding. Ali na kairetu ali na komushie by then kali na 11 years. Yes. Gake kadota. Agekiumira. Ni ari ora ringi. Githemba kiu. Kuringana na ngiro ni my parents then hindi o mari muoyo ri. Ni mahitanagia na muthuriwe na akauma mushie maragathie mushie kuri aciari agacoka kuri hindi sometimes back you all it akathie kwi my brother ikara kirigiti elder brother na agicoka so ona hindi no wathiere twiciragia no gucoka but unfortunately my sister ora mweri nyanya wa gatatu riria athie missing. The following month, mweri 16 wa kanari, our dad akihuruka. Na tugitangathithia. Na tukiuga tugitangatha gikuo kia my dad. Agiuke. Tukiuga agiuke. She never appeared. Ndokire. Hai ni hotonire hai anga my sister agithire guthie fiu tondu ndanagiuka. The following year, 2022, mweri 24 wa mugwanja our mom nake akihuruka. Still my sister ndonekire. Yeah. Gakiri gwatiriri kiundu gike gigutuma mundu araka ni athire na thimu gutwikaga kuringana na DCI makirumirira maundu mao tondu nitwekire maundu mothe maria mekagwo kwa DCI na kundu guothe gutwika thimu yake yahoreirio marua ya Troy kana agithire na Nyanyukie kana agithire na Nairobi na nginya ona handset iri ahuthagira gutwikaga ndiri yekirwo line ingi kifande giake gitire kia register line ingi na ona my sister agithie gutwika muthuru wake agitwira hatwira gutire kindu akuire tiga kifande ona nguo ndakuire ole koguo orite muthenya kana utuku athiete rucini akahingura wira ari na hardware Uthaya town akihinga thaa 7 koguo niwe muhingi na agithie na agitiga Hassan the first born son ari class 8 nili athia wika KCP agitiga post success yake akimituma thukuru akimituma agiuka nyumba yari na house girl
akioya cabi cia bedroom yao ndagutigira house girl hari na gate man wari muci wao kuria maikaraga niho atigire cabi cia bedroom akimwira negere muthuri aumira wira na agithie anyitite thimu yake na karatathi ututu witago tu Uhuru bag niko anyitite uguo na thimu ni anabia o tutige manya ndagi tutige menya ri kiundu giki gigutuma mundu arakare oime mucie mundu wena twana mutumia twari kwaja horo igi mutumia twari horo igi mutumia to mutumia na kana ni inseparable ndekwira ndio aciari baideni mari muoyo ndekwira muciari my mom hede yori my mom ni akoretwo agithinio ni mwiri ihinda inene na 2018 ni akoretwo aringo ni stroke no maragia nake muno your sister ni mami tondu na gutwikaga hede no nigetha thimu ihoreri mundu re maririe muno ri ni mami no na mami kuringana condition iria ari tutia mwirire ni ora no kogo no maragia ni maragia kogo orite ni maragia na mamu asha matioragia alright ndira kuyuria atiri kana tuyurie we muthikiriri na we mwiroreri giki gutuma mundu arakare atige twana twake tonini atige nyina murwaru na thie na ndagacoke gwiciria na tukiari horo wigie maundu maya kwena thina thiini wa bururi thina we munene na uhoro wigie mici na andu mena stress na andu mena depression na njugaga atiriri na negwenda andu manyite perception ria twari nayo kana kiundu kiria twari nakio andu ni mekundo meciria atiriri mundu gwitwo Chalo we kuria waciarirwo ri muno hau kou nikuo kihumo giaku na East or West is best no ni haroka kiundu gikanyita meciria ma mundu handu ha ecirio guo ri akariganirwo ni kuria imite maundu maria aracemanirie namo mundu mugima tondu mundu akihikaga mugima ri magaguthogothania meciria ukaga gwiciria wega kuria umite ni nguga utanamba kuwa ikinya oro riothe first of all consult kuria umite na ringi ni guthiaga uguo ringi wa consult ni kuri ningi kundu kungi ungithio consult makoro matina side nawe no nyende uririkane we na ciana na undu ungi ningi no nyende ugiamba gwika any decision don't be selfish tia kwikoro we mundu selfish tondu guthie ugatiga ciana ugatiga mami wanyu murwaru that is being a bit selfish tondu we ni wathie waigua we na thayo kuri uri in fact ona hindi ora kurigana condition ya mamuri tutiambire kumwira twamwirire hindi no my dad ahuruka hindi no my dad ahuruka nirio riu twamwirire nui Wanjiku tutie kuri ageire ni athire all right pole ndera mundu gwetwo Wanjiku riu ri bisa ne ukuhoteka bisa mundu gwetwo ni cege tuharurukirie bisa ya mundu ugwetwo Catherine Wanjiku uria worire 2021 mwara wanyine haha thank you bisa ne wera ihara thutha eneo na ni muhanaine riu ri Wanjiku agikoni uratuigua Catherine Wanjiku itoe kutotoe kuria wathire kana warorire na nyuki kuria guothe wathire mso wetwo kana wathire kuria guothe wathire kana nangiko ni kiumire nja Kenya kana kono wathire nja wa bururi wherever you are please no nyende ucokie meciria dudu twana rito iganate the first born riu ari form 4 mwana waku riu form 4 kauka gwatigirite kanini ni de 6 grade 6 grade 6 please ni manonya ndio coke riu Wanjiku itu ciana ici ni ikugie na trauma itoi kahonera ku na ni gukundo guikarwo thi riu kugie na giikaro tondu kwina thina tondu maundu maingi mayorona mundu arakara tondu arenda o guike kwehinyiriria o handu ati andu mekuga atia ukoragwo kana ukoragana kihiko-ini atiguo kana uka make decision imwe ta icio sometimes ni wega andu magaikara thi agikoni ukwenda guthie break go for a break etiga ko demonize wate ni orire riu no imire kwa muthuri wake ahota gukorwo ringi ni maica make enda kuhonokia
no ri tondu society ni kuga ati Ngai ni ati ni ukomandikwo ritwa wiru ati wiki mara marire andu magetigira na nikio rona mo makiuraga angi nao makiuragana. It's wrong. Kukwenda kugia na discussion hiyo na andu ni mekwenda maface the elephant in the house. All right. When I read a little with the elephant in the house right now, ne besha thaici ndigenda gukorwo we na besha na ni besha cash besha ciringi imwe na imwe ngiri imwe ginegi ginya ciringi 350. Box yaku ukuhura *710 hash ucagure box yaku ira ina bia na rwana *710 hash *710 hash box imwe ina besha umeshagure maundu maku megoikara mechonjo muno *710 hash. Aya mundu ugwitwo Brian Gethenji ena ne proud winner wa 83,500. Mundu ugwitwo John Maina ena ciringi ciake ngiri 74. Mundu ugwitwo Grace Nyabura ena ni mwihotaniri wa ciringi ngiri 192. Ucio ni wehotanire mbeca iria nyingi muno 192. Mundu ugwitwo Njoroge ucio nake ena ciringi ciake ngiri 113. Mundu ugwitwo Rufus Njenga nake ena ciringi ciake ngiri 21. Ndeta hore *710 hash *710 hash cagura box imwe yaku niyo ina kingotore *710 hash rewe ukorwo wi mundu uichonjo hau ni hega. All right, thank you. Mundu wetwo okay ane gukorwo ngimithoma riu we uria nawe ndenda we wike thiini wa cheza sita ura namba ciaku cia munyaka 6 ugacikira thiini wa 24224 twi hamwe. All right. Aya riu ri nyina okay sister ya mundu gwitwo Catherine. Yes. Riu ri we niwe mukuru kwanyu? I mean we acio mutigitwo ri niwe riu mukuru? Asha kwina angi akuru kuri na my sister manyitirire na brother. Riu ri ndera wari sister Catherine Wanjiku. Wene yakwirite ni makoragwo na kehuhukanio? Asha kana ari mukuru gukira muno? Ari thutha wako. No, sorry ari thu ndaguciagira maundu maya mbere yo ni aragia no gwiciria kuri handu ru akinyite tondu wa ngucanio hihi yake akona atige gutinda akeria maundu make tondu naigua ni uraga na agathie mucii aciari hihi makamwira uria meraga mundu acoke ni gukwagira ona hindi ya githia kwa my brother gacoka ni meciria makwa manjiraga no ukorwo akinyiria kiuga ndagucoka kuoria ndeto ciake I make a decision na githe tukuona kaundu kau ni gekwenda ukariririo kariririo gukugie na ukagie ithe ndona ata ciana ni ithiaga breaki makahinga thukuru magathie midterm ungimatindikiririo mathome mfululizo rigi hakorwo hena maundu maracemania no mena mathina abathie breaki ri ni athia akagia na energy agacoka ni mwene kwenda gukaba ni gukwenda kugie na discussion tondu uguo niguo gukiri. Anyway, ari your sister shiko okuri ugikorwo ri ni ngikuria witikire gucoka kana no kurondo ugicoka utumenyithie kuri ugikorwo hihi no ukorwo ni warakarire ukirakario hihi ni muthuri waku no muthuri waku akurakaria Wanjiku tithu twakurakaririe hugo ni ngikuria witikire gukiumirio twire kuri uri no twende muno na kumenya kana hihi no amenyire mami na baba ni mahurukire na no nyende muno kumenya kana no umenye hihi ciana ciaku cikaraga atia tondu watigire mari anini. Bruce riu ari form 4 magina ko class 6 na ni njigua ni gatindaga gakiuria ithe kuria mamu ari ni ngikurio no korwo to undu witu ri witikira kwiyumiria ni undu wa ciana ciaku nigetha itigage kurigwo kuria nyina wa wathire ni ngikuria tu witikire kwiyumiria ona kondu kwariria muthuri guo ri tumenyithie ithwe kuria hihi uri
nigetha ona ithuĩ ngoro citũ cicokwo nĩ thayũ. Alright, ucio nĩ mwarĩ wa nyina na mũndũ ũgwĩtwo Catherine, na mũndũ ũgwĩtwo Mũcongo endaga Nũngari. Aya, na nĩ akĩaria na mwarĩ wa nyina mũndũ ũgwĩtwo Catherine Wanjikũ. Niĩ no nyende ũcoke na mũciĩ kana ũmenyithie ciana ciaku kũrĩa ũrĩ, na gũtirĩ mũndũ ũgwĩgũboco ũikare kũndũ katiguo. Nĩguo nawe nĩ ũhenaga thĩna kwĩra mũndũ o aikare na mwĩkĩri wa kĩratũ nĩwe wĩ harĩa kĩramũhihinya. Nĩguo kwendwo andũ maikare thĩ kũgĩe na discussion ĩyo. Nĩ handũ haritũ. Anyway, my sister, kwĩra ũthiĩ na mbere na kwĩyũmĩrĩria na wĩre Ngai tu ahe ciana icio thayũ. Nũngari andũ nĩmakinyire? Basi rĩu rĩ ndenda ũrũmĩrĩre Nũngari. We weterere ithuĩ nĩ tũrĩgwĩta na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũteithia mwarĩ wa nyũkwa nĩ ekuoneka. Na twana tũu harĩa Ngai harĩa tũrĩ twana tũu ma Ngai atũhe thayũ. Tondũ niĩ nĩtuo ndĩraiguĩra tha mũno. Nĩ ndĩraiguĩra tha no mũthuri no ahikanie. We wĩna mwarĩ wa nyũkwa ũngĩ? Ndĩna my sister ũngĩ. Arĩ tũtũ twana tũtũ rĩ tũtirĩ nyina, mũtirĩ mũndũ ũngĩ nyina ũngĩ. Niĩ tũu nĩtuo ndĩraiguĩra tha. Alright, rĩu rĩ tũtige wona ũrĩa Ngai egwĩka. No egwĩka ũndũ. Na nĩ njũĩ no tũkũmenya. Tũkagoca Ngai mũthenya ta wa ũmũthĩ. Ndenda ume rĩu. Thank you. Alright, tũthiĩ ũngeithĩrĩrie kũrĩa nĩkĩ gwĩtagwo Mũiga? Mũiga. No tikuo ndĩgĩikaraga na Kangemi. Kangemi ĩno ĩ haha. Alright, thank you. Nĩ Kariuki. People Daily. Mr. Kariuki. Arĩ classmate wa deskmate. Kariuki ahanaga atĩa nĩ akinyita kĩndũ? Arĩ mũũgĩ makĩria. Alright, Kariuki People Daily. Thank you. Mũndũ ũgwĩtwo Muge nake wa People Daily mũgeithĩke. Ngurubu yothe ĩrĩa ĩrutaga wĩra na ngathĩti itũ People Daily mũgeithĩke na People Daily ndĩendagio ngathĩti no ndĩendagio ndĩtiguo. Ĩkoragwo ya kũheanwo rũcinĩ ũgakorwo ũkoya ũgathoma na ĩkoragwo na mohoro marĩa latest. Alright, thank you. Aya, wakiri wa Kahu, thank you nĩ tondũ wa ndũmĩrĩri yaku na wanjĩra tũgeithĩke mũno. Aya, atĩ kĩandũ tumũrorerwo drainage mwena wa Moro ni kĩandũ tuĩrĩgũga kwĩ Moro juu maji imejaa kwa manyumba ni ndani gwĩcia nĩ kĩandũ tuĩno ĩrĩ haha. Alright, nĩguo kwenda kũrorwo. Alright, thank you. Let our hore star 710 hash star 710 hash urore maũndũ maku ũrĩa megũkorwo magĩikaire. Box ĩrareherwo ithathatũ, cagũra one box. Rĩu wacagũra one box rĩu tũrore ũrĩa maũndũ maku megũkorwo magĩikara. One box nĩyo yaku. Star 710 hash one box ya ta ũcenjeria mũtũrĩre. Hau hena mbeca itiganĩte, mbeca nini na mbeca nyingĩ. Tu hamwe. Haya, ni ndacagũra box number 3. Reke njĩterere kĩrĩa macokio. Aya, ndĩna 200 tu ma twendi, no mega 200 ma twendi, no tũnyue cai tũrĩa igana ũna. No rĩu gũcika gũcicokio ro kũu ndĩra hore star 710 hash maũndũ maku maikara makĩrĩ chonjo. Mwana wa ithe witũ nĩ ndona nĩ akinya na ndĩna tũmũndũ twega mũno haha. Rĩu ĩno nĩ tabarĩra ya njanjo na nĩ ngwenda gũcokera o rĩngĩ tondũ andũ nĩ mathiaguo makaheneka magakonwo. Tabarĩra ya njanjo gũka gũkũ mũndũ arĩhagio oro na ndururu. We don't charge nothing ona ndururu. Na either kũ register gũka tondũ ndonire konmani ũcio akiuga nĩ kũ register agandũ
tutire hagioro na ndu ni ta ngoma tutire hagioro na ndu muruto cia kenyithwa ngimuhura mbara tere kamundu karia karanyitirwo kamocari kena mwiri wa kana gekirite pe baba ukarigwo mundu ucio kakwena biacara eri gwirathi na mbere koru no to ikaraga riu ndona andu mageciria ndona mundu aiga ati akandika samosa kwari kana ni ciega irathie kwendio sacrifices very ndironire ndingi muthoni arapostete ati kundu kidneys ina demand muno umenyerere wahota kugethwo higo chunga sana riu ri waikaraga wi alert na udakuri uhoro wigie kuheaheagwo toro na kuheaheagwo lift please tiga na kuheaheaga andu lift na kuheaheaga andu toro tiga mundu no neikare uria ciarirwo ni mamu wao ihinda ria twa andu makoragwo mariega ni riathirire mundu aikare nginya ciana ta ici ngire ciana ta ici ni iragutheka ati nderagwo na guku Naikuru mwana agoka ni teithio arakuhoya kumbe netwo ndawa kuhiriria ugathie anyway atwacero mauka magagufara riu ri twina twana twega muno haha twi haha na Kiswahili na twana tutu mwalo eketho tugeithie mwalo waitha itu mwega ndi mwega muno uhoro waku ti muru no we umetie o wega no muraruta wira no turaruta twana tutu utureheire ri tumete children's home all right yes na riu ukirakiruta wira roko ni undu mwega thank you riu tumundu tutu ri twokire tuigana atia twi tunini muno tagaka ka rescue toke 1 year but riu twakoire gagitan 3 years tutioyaga toddlers tuoyaga from 5 years and above and we've been with him from 2020 gaka nako geta kwatia sema jina. My name is Moses Mwangi. All right. Haya, huyu wako nyuma anaitwa nani? Anthony Thiongo. Nitomo Ugikuyu. Haya. Sasa Thiongo. Okay, Mwangi. Yes. Sasa hebu niambie kwani ni wapi? Kamangu. Kamangu. Muthoni no nyenderere tumenye tondu gwe tutaithie tu mundu tutu enyita handu kere mundu. All right, thini wa studio tuna mundu gwitwo Moses Mwangi na Mwangi kwa tuika ari Kamangu no ina mwena wa Deia. Andu wa Deia nda mugeithia aikon muwe mwana etagwo Moses Mwangi worire tunake ha. Unakumbuka mtu yeyote mwingine? Mama alikuwa anaitwa nani? Wangari. Mama anaitwa Wangari. Mulikuwa na mtoto mwingine? Sidhani. Udhani. All right. Na kuna mtu mwingine unajua wa familia kama shosho ama mtu mwingine? Mlikuwa mnaishi na nani? Mama na brother wangu. Mama na brother yako. Brother alikuwa anaitwa nani? Simkumbuki jina. Alikuwa mkubwa ama mdogo wako? Mkubwa Sasa ungependa kupatana na mama? Sasa ukiwa hapo mwambie mama Wangari niko hapa mimi ni mtoto wako tafadhali nikujie mwambie hivyo. Kalia pale. Ongea tu ukiwa hapo. Please mom nikujie nikiwa. Nataka useme hivi mom mimi naitwa Moses Mwangi please mom Wangari nikujie. Mami naitwa Moses Mwangi please nikujie. Ani kana very sharp. Sasa unasoma? Kwa grade 2. Grade 2. Sasa wewe ukifikiria hivi unataka kuwa nini? Kuka. Pishi. Unataka kusomea mambo ya upishi. Na kwa nini ukachagua mambo ya upishi? Unapenda hiyo Sawa sawa. Haya, sasa wewe utakuwa mpishi, si ndio? Haya, omundo daga tekelio sagura kiria na nusu ni mundu mugi. Ndaratwarwo atene wevu ate akuga ithe twacagura pilot takatukuyo ndege yariku. Rugo anta kuguruka. Wewe waigete urenda gutwika ki? No, wewe ndega gutwika ki? Ndi ndagitari katokiuga go pilot na ndagitari. Okay. No, at least no akuhiririe tondu riu wina. Jajo. Okay. Okay. Asante sana. Na next time nitakuja kwa hiyo shule, si ndio? Wewe unapenda kupika nini? Ni dish gani wewe unafurahia ukikula?
Chapo. Tini. Ni gani unasikianga ni tamu kabisa unapenda? Kama leo nikisema nikununulie, ungependa kununulia nini? Chips. Bas. Okay, dokabe guthie ni ukwojetera ngo tumudu thuthi tugure kagure chips. Atune kwa huo ndugu mwingine. Sasa mandiongo. Ikaro hau tia guthie. Kana hau. Diongo. Sasa? Poa. Wewe wetagwo wajira wetagwo? Anthony Thiongo. Thiongo ni amenyaga kwao. Thiongo kwa nyiniku. Githurai 45. Githurai 45. Andu age Githurai Thiongo wanywe haha. Mama anaitwa nani? Anmuthoni. Ann Muthoni, wewe haria uri mwana waku eguku kwa njanjo. Tamba unjire atiriri. Thiongo okite igana atia? So Thiongo ri alikuja last year. So his history is he was rescued by Cola Africa agitwarwo Mary Immaculate riu he twoyaga ciana from the rehab centers. So niguo riu arifairwo Karai no nikura orite mucie cause the parents they were not so concerned na ni mamuhuraga muno. Riu ora riria atuire gucokio mucie ri wakakuta mama lihama. Nobody knows even her name riu kanabisa uria riu magikiambia kumusaria. Ko we Thiongo ndo letwa mamu wao. So we just guessing. We are not so sure. All right. Andu wa Githurai ulikuwa mnaishi karibu na wapi? Kuna kitu ilikuwa karibu naweza kumbuka? Karibu na home. Ni shule lakini siwezi kumbuka shule. Nani alikuwa anakuchapa? Nimekumbuka. Mandiongo amekumbuka. Ilikuwa Mweki primary. Mweki primary. Kule Mweki primary kana Githurai. All right. Githurai yo hau Githurai. Area isi adani kivio. Etagwo Githurai primary kana Mweki primary? Mweki primary. All right. Haya. Kwa hivyo kulikuwa na hiyo shule. Haya, watu wa kule Githurai 45 aikoa mwanao ni mwe asiari yake. Please talk to us. Ciana njaga muno. Sasa wewe uko grade 3. Sasa na wewe unataka kuwa nini in future? Footballer. Wewe ciana thiko zitira twehe yaki bere. Tege kugate agaurenda gutuika aeronautical engineer. Sasa footballer ni mchezaji mgani ambao huwa anakumotivate? Messi. Bas, usio ni mundu uramenya. Alafu kuna ni timu gani wewe unashabikia? Manchester. Sio ni muru. Usio ni anamenya career yake ako set. So kule mnachezanga football? Unachezanga namba 7. Wewe wako sawa. Mwana taone kiheo kinene muno na etagwo Thiongo. Ndarahe na ni aruga de kurorire. Ni undu wa bara jeketa uthi. Wewe mna kwanga na shosho? Naguka? Daddy alikufa. Mlikuwa mnaishi na mama? Nani alikuwa anakuweka hiyo wo? Mama. Na ungependa kumuona? Unataka kuona mama? Niambia tu kweli. Okay, sasa mimi najua saizi asha change. Hakuna vita. Si ndio? Mama unataka usaidiwe aje? Gatu. Thiongo, kwani umenyamaza na venye tu wewe ni mchapchap? Unataka usaidiwe aje? Anyway, Thiongo ni arona ni mundu wale traumatized na haro. All right. Na leo ni njũĩ ya gũtũteithia. All right. Henoge, reke ndĩmũrehe. Eke arehwo. Ciana ici agĩkorwo nĩ ũyũ ũhoro wacio ingĩra thĩinĩ wa Facebook Maniare Original. Please talk to me. Hau nĩ harĩ namba ĩrigĩtie na 901 ya WhatsApp. Ĩkoragwo ĩrigĩtie na 901. Ũgũkorwo na page ĩna namba ĩngĩ ũmenya nĩ ya mĩkora. All right. Na ndĩrenda kana kangĩ ũtwana tũu tũngĩtũke. Na thank you so much madam. Without madam Jaromi. Ngai akũrathime nĩ tondũ wa wĩra mwega.
na kunyitirira ciana ici ciana ndakwira you have a very bright future no to mundu thuthu wagikena wone tumethuri twega muno kaka kande yari bote mundu he mundu witagwo bote jogu ka mundu gaka ri ndongirigwo ni andu akwao na ni akamangu na kwanyu ni nako no ndu he undu ndona adi kwa hana bote ni ugutuhe uhoro. All right, thank you. Rĩu ndĩrenda tũrũgaitha rĩa thaa igĩrĩ ngona tũtigĩtie ti nginyu biũ rĩ tiguo twĩna ndagĩka cigana ũna gekana kangĩ karehwo nĩguo tũmenyane atĩa but in the meantime wenyenda ũgaikara wĩna mbia mũco nĩ mahotire gũthiĩ mathiko kwa gĩtoero. All right, nĩ watũgeithanirie mwagaithanirie sawa no ni ukuhona ndirega kuona we down ni uguo ichonjo good kana ni uraingirire relationship ini to kiuri kare doi to toi mane we dayo tia kumugia muru gwetwo charo nikana kiarora kena bete muso no kana gaitu kanini na nitukohayagira maundu mega. You will be a great person. Well, amen. No andu aya ni mathia makahingisa mundu tondonire mundu ungi oyete muiritu akoya thimu akarora uria savetwo akorithia savetwo kiruka na njia something like that araririte aroragia miaka iri ati na mu savete hado ha sweetheart ri kiruka na njia rĩu itagwo character development na kwacoka ningĩ ũragĩtuĩka atĩ ningĩ ũretwo babe tondũ rĩngĩ atararirikana rĩtwa rĩaku ũgatiga gũkena ningĩ mũno tondũ wetwo babe. So I'm just giving you a piece of advice to the upcoming lovers tondũ ithuĩ no tũkĩgerete o maũndũ-inĩ maingĩ no ngaria haha no akwĩre no ngaria thĩkĩirwo mbara wahoragwo maita maigana no ngakabatwo rĩu you have overcome that thing wahoragwo maita maigana no ngaria take dahiru imagine for those years you have never healed imagine you ukahutia mũndũ ta ũyũ wa kĩrathimo kwaria ma tondũ ũraigua tũkĩaria ũhoro ũyũ no ngaria nĩ ahũragwo mbara yarĩ njoru mũno o mũthenya na rĩu wona rĩu andũ magĩtiga na nsekeli gacagacaine nĩ harĩa gũthũ nĩ ahũrĩirwo agĩũka gũgũteithũra mbara mũthuri wa Nũngari akoragwo na mbara yahanaga ya jeshi ta 10 na andũ mehinya rĩu nĩkĩo njugaga atĩrĩrĩ nĩ harĩ na mwĩhoko thĩinĩ wa mũtũrĩre ũcio ũngĩ koguo to nginya ũtinde waikarĩte handũ rĩu korwo nĩ waikarire hau atĩ wĩragwo atĩ ũmenya kĩhiko-inĩ ũngĩathikirwo na hakĩ handũ ikorobea tũthiĩ mwena ũrĩa ũngĩ twĩna ciana ci haha no tũkũrũgaitha ciana sasa wĩtagwo ũũ Edward sema majina yote shikama anaitwa nani? Edward Wanganda wewe ulijoin hiyo children's home when ukiwa na miaka kiwa 12 years all right kwenu ilikuwa wapi? Dogoto Wanganda hiyo ni jina ya Kikuyu ama ni jina ya wapi? Ni ya babangu alikuwa Uganda na mama alikuwa anaitwa nani? Mary Wangoi kwa hivyo tunatafuta Mary Wangoi Mary Wangoi na mwanake wako ya sasa uko how old? Sasa niko 19 oye wa 12 years ni kuliendaje? Ilikuwa vita kama Thiong'o mama? Hapana. What happened? Mimi nilipotelea Nairobi. Ulipotelea Nairobi? All right. Ndena turugeitha tugũikara ro hau turugi ithaa rĩrĩa no kaũndũ kanini tucoka mũgũikara ro hau in the meantime rĩu Nũngari no ikare ro hau ũguo nĩ sorry gũkũririkania mĩaka ĩyo ya tene no tũrĩa ũkenagia nĩ atĩ nĩ ũhotaga kũũmĩria andũ arĩa angĩ tondũ nĩ thaa 2 cia rũcinĩ. Kameme
kayo kamuigi ne wogereirwo ugakindirwo hinya maitamana makiria arahoka saichamũka kwĩgangara homoka otabarĩra nĩnyongere hinya maitamana makiria arahoka na gatonye wa Bugla Man na mũthekie Ngai thinacara nginya thaa 4 arike kengi twiko tugika urwaigwa we muramba urutete huko saichamũka na mũthoni wa Keruba na Chef Gathemba thaa 4 nginya thaa 8 Wagashi mona nekomoza kwĩgangara na Faye Dennis na Goni wa Thoita thaa 8 nginya thinacara najima dhahabu nasikia mtu kando yangu amesema ngaimua ndani homoka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa 4 utuku kameme kayo kamuigi Pulse ya mwago leo ni 4 times stronger twacokereria riu thiini wa mutambo wa Kameme FM tuguthiite o breki tondu ni thaa 2 na ndagika 3 tucoke mwena uria nituma na mwanake wi haria ajira etagwo ni Ng'anda Ong'anda alright ariga baba wari Muganda mamu wao nake niwe witagwo Mary Wangui so ati ilikuwa aje sasa ulipotelea huku Nairobi? Mlikuwa mnaishi wapi? Kwa naishi Dogoto. Sasa Nairobi ulikuwa umekuja kufanya? Ulikuwa tumekuja shopping kiasi. Na nani? Na babangu. Then? Tukiwa hapo Nairobi. Saa yeye akaenda kununua bidhaa zake. Na mimi sasa nilikuwa hapo nje. Saa venye aliingia mimi nikaanza kutembea. Kaenda hivyo. Kapoteana naye. Ukapotea mpaka siku ya leo. Haya, sasa ungependa kuwaona? Baba unasema anaitwa? Anaitwa Eric. Baba anaitwa Eric. Au hujui hiyo jina ingine yake? Eric. Na mam? Mary Wangui. Kuna mtu mwingine kwa hiyo familia? Ulikuwa na siblings kama brother, sister? Brother? Sister. Brother anaitwa nani? Sikuwa na brother. Ni sister peke yake? Sister alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Tabitha. Tabitha nani? Sijui ingine. Okay. Tabitha. Kuna mtu mwingine uncle ama auntie ama shoshu? Hapana. Au tu ndio unajua? Ukweli kabisa ni kupoteana, mlipoteana hivyo tu. Sasa ungependa kuwaona mam, Tabitha wenu, baba yako Eric? Alright, sasa unasoma? Uko form 3. Form 3. Sasa in future unataka kuwa nini? Napenda kuwa computer engineer. Haya, tulikuwa na vijana hapa hivi akina Thiongo na Mwangi. Thiongo amesema Thiongo ni wewe gada watu wake Murugi mpishi. Thiongo ni soccer footballer. Na Mr. Mwangi na yeye ndio mambo ya kupika. Chief chef. Alright. Sasa ningependa tu kama umekaa hapo uweze kuwaita wazazi. Mwambie mimi ni umesema jina yako ni Ong'anda? Ong'anda. Na yeye kubatizwa? Edward Ong'anda. Ong'anda. Mlikuwa mnaishi kwa plot ama ilikuwa nyumba yenu? Kwa plot. Alright. Mudogo tuwa chalo. No thini wa namba yaku ya thimu urahura *710# shagura one box thini wa box icio ithathatu hau ni wahena mbeca cia kuhura *710# maundu maku magaikara makiri chonjo hura *710# maundu maku magaikara makiri chonjo tuthie mwena uria urugwitwo Ong'anda. Ningependa uongee na mzazi waambie sasa wewe unaitwa Ong'anda Edward na unawatafuta mama Mary Wangui, baba yako Eric na your sister. Ongelesha. Majina naitwa Edward Ong'anda. Ningependa kuona wazazi wangu pali wako. Kama wananiona ama wananisikiliza, ningependa kuwaona.
Alright. Sasa hiyo si ni miaka mingi bila kuonana. Alright. Aya. Aciari acio a mwanake uyu maikaraga kuria gwetagwo Wangigi. Ilikuwa? Na Wangigi. Thogoto. Maikaraga Thogoto. Oiro from Wangigi with some other boys nikuwa rescued akireho in our home 2015. Alright. Yeah. Ureda aciari acio mere Wangui na Eric. Eric ni Muganda. Wangui we uri Mugikuyu we. Ni ari na sister getagwo Tabitha. Aiko ni muranyona ni muraigua. Andu amaikaraga Thogoto. Koguo that was 20 hedio all is it quite 2014 or 15 2015 aiko ni mwateire mwana wetagwo Edward Onganda twinake guko kwa Jajo. All right. Leo ucio ngene adutaga wira kundu ku Kala Children's Home na ngiongerera kaundu kanini ka Waganda maikaraga haria Thogoto gatura getagwo gacaike haria rugongo Thogoto gacagike gashanti gaikaraga gaitagwo Kiamburi. Riu maimite Kiamburi magithie shopping kuria mathire nigetha uri agicoka kio maguru agithie nginya Wangigi. Na uhoro-ini waku wa gwetha aciari ake ukirema no ukirema na ake tondu Ngai akiri hori tweta Ngai thiini wa ritwa ria Jesu ati mwana kioyo ni akuona aciari ake mundu gwitwo Mary Wangui na baba wao Eric Eric ni wa Uganda na ne managa sister getagwo Tabitha ni njui mwana kioyo ni akuoneka ni akuona aciari ake thiini wa ritwa ria Jesu wetigwo unaombanga bushika hiyo microphone ni kuonesha kitu moja. You know your right hand ni gani? I know shika na mic na your left hand. Hii kitu inaweza onekana ni kama ni simple but it works. Nataka tu uinue mkono wako ya right. Mwambie sema in this simple words wewe Mungu ndio unajua wazazi wangu mahali wapo. Please. Wewe Mungu ndio unajua wazazi wangu mahali wako. Fanya tu tuonane na wao. Kwa jina la Yesu. Amen. Twakiri kihorocio. Riu ri mugucoka mwena uria na matugeithirie mugwanja. Ngeithirie mweshimwa mugwanja. Riu tumurutu ni gukana hau uguo. Sawa. Amundu gwetwo Manthiongo na mundu Mwangi. Ni tumurutu twega. All right. So this ni mwana ngeithi. Ciaku. Cia kuria kiranga tikandara. Riu ri kuria gwa Gitowero. Na gukane hurukirio wega na cucu ndamukorire na mutumia mwega na ngikimucokeria ngatho ni undu wa nduma iria gituheaga ni itukinyagira he athuri manyandikire no karatathi kau ndiramenya aria Felicia igire na kanithari witagwo St Michael na father etagwo Father Harrison ni kwa muthuri wari na kofia kaithiramu koguo nere menya kwari na mukurino aria maete maritwa na kwari mutumia njirire etagwo Warofati na atumia aria othe makiri kou na cia manu wa muhiriga etagwo Mathai. Alright. Na he muthuri wetagwo Maura wa Karungo gwiciria niwe watuhunjirie na ng'ang'a wa Gacire athuri acio othe itura riu ria kiranga Ngirima guka wa njengetagwo Mucai njenga wa Cai njenga wa Cai na riu ku Kandarari ni turi mama witu koragwo kuria Karima Mwaro etagwo Mr Kamiru na tata witu makigeithike ndiahotire kuingira tondu kuurite muno kwa ina brand asante ndagikinyirie ngeithi. Thank you and God bless you ndio wagotonyitirira na giani gikinyia cia kagima ndakiri kwa Wakariuki kumwira ni wega tondu wa gwitororagira mwanake witu ndari na ku Naikuru na menya twari na mawira na ku na ndirakora andu engacura itura riu meku turagia na ihinda ria kuhoya ni Joan nereko hiki kairitu karia karugamirire haivyo mweri imwe Mei ndirero ndukanatire. All the best. Ni mekujira manjirie ni magukwira no marauga ngwire nginyie uhoro mbere agicoka gukwira. Asante Mzee George Kagima, thank you and God bless you na mundu ogwetwo nyina wa Wangari mugeithike na moro wa upendo ugeithike. Ndehera andu acia ngi niguo tuthie ithaa ringi ni thaa 2 na ndagika 12 Kenya East Africa. Tuthiete oro wega
Mwanake tondu turiona ihinda. All right, ndera gutuma thiini wa thimu yaku ndera uhore *710# riwe usagure namba ciaku. Box imwe yaku niyo ina mbeca *710# ukorwo we wina king'otore giaku. Box imwe ina mbeca niguo hurira mundu umwe twamba tuigura kurathi mundu gwitwo Monji we wichonyo ni ndakuona uguo. All right, aya kuma kuria Naikuru All Nations na ugeithirie Mrs. Macharia. Thank you. Ndera tuthie break ya kitu gigwitwo commercial break ya ndagika imwe tucokererie toni thaa 2 na ndagika 13 Kenya East Africa. Dhahabu Land Limited ni makinyanirie iroto cia Kenya ingi hari uigithia wa migunda kwa ihinda ria miaka 7 riu na riu magikongwira uhotani uyu ni maraheana ofa kuri project ya Dhahabu Green City Malindi Phase 7 50 by 100 marakwendegeria ngiri na rimwe ria 50 no riu magakunegereria na offer price ya shiringi 70,000 peke yake. Mugunda uyu wi ndagika 30 kuma Malindi Town na wi barabara-ini ya Salagate Voi bypass ni hakuhi na project ya solar ya Global Lake. Goko ni kundu kwega gwa kurima gwaka residential on kana holiday homes. Buku plot ya kuomuthi hura 0707 177 177 kana osherere Dhahabu Greek Towers Roiro kana Elika Plaza Thika. Hihi ni unyoteire githomo kia ugima wa mwiri. Jordan College of Technology Thika ni maragwitira grand intake ya mweri 6 Mei thiini wa our School of Medical Health and Social Sciences. Ukothomere kothi ta perioperative theatre technology, orthopedic and trauma medicine, caregiver medical engineering, science laboratory technology, health records, nutrition, health services support, community health, social work na igenyigi. Nitunyitanire na mathibitari maigi gukuhe githomo gikinyanire. Oho nituretire gukorwo na skill laboratories cia kiri. Kwiyandikithia tuma ndumiriri ya WhatsApp kuri 0723 111 anotusherere campus itu jero Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. Muthenya wa Sunday kameme kayuka mwige tukuihuragira itari ya moyo. Lucy Wagoje sitarudi kuwa vile itahari ya moyo andu makahonoka andu magetekia ngai uyu ogotiri we wakirathimo we wa mwanya aratura tuine hamwe na tururumie mwihoko itahari ya moyo kuma thinacara kinya thaa 4. Mafanikio hayaji kwa bahati, ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote kukipenda unachokifanya. Kupata mafanikio kama skiza tune yako, dial *811 *614#. Thaka pepeta na uhotane mamilioni mabesha hau weyandikithia no thake na vieta ni uraheo beti 5 cia tuhu hari thikũ 5. Kumenya makiria ikara mitambo-ini ya kameme kayo kamwingi. Muthenya wa Sunday kameme kayuka mwige tukuihuragira itahari ya moyo. Lucy Wagoje sitarudi kuwa vile itahari ya moyo andu makahonoka andu magetekia ngai uyu ogotiri we wakirathimo we wa mwanya aratura tuine hamwe na tururumie mwihoko itahari ya moyo kuma thinacara kinya thaa 4. muthenya wa Sunday
Kameme kayuka mwege tukuihuragira itaha ya muoyo. Lucy Wagoje. Sitarudi kuwa vile. Itaha ya muoyo. Andu makahonoka, andu magetekia Ngai uyu. Ogotiri we wakirathimo. We wa mwanya. Aratura. Tuine hamwe. Na tururumie mwehoko itaha ya muoyo kuma thinacara kinya thaa 4. Alright, nitwacokereria thiini wa mutambo wa Kameme FM na ni Joy Kameme TV na tugukora tugicokereria na twina muthuri wi haha na no nyende mso ugikota kumuthondekera mundu chalo ndona mso heke dwarika muthondekere microphone guo tutwarane hamwe nake wega. Alright, ndera nguririkania thiini wa cheza sita urahora uria tuma namba ciaku cia munyaka ithathatũ thiini wa 24224 tuma namba ciaku cia munyaka ithathatũ thiini wa 24224 uguo niguo kuri ona namba ciaku cia munyaka ithathatũ ucitume gwe 24224 cithobocanie we uria ukwenda maundu maku magaikare makiri chonjo no menya mathaka makiri ma maita matatu menya ndira kwambura bonus ya kindu gigwitwo 5000 5000 muru witwo John Manager. Good morning kuma kuria Mombasa to kwanania ndacomoka. All right, Mr. John Manager riu ukihana uguo ndera tucokereria thiini wa Kameme TV na ciana icio cieri ni ngwenda aiko ni muona ndomiriri to uretwo Edward Oganda mamu wao ni Mary wa Ngoi moimite haria Kiamburi gacagi kau vava wetagwo Eric na ni mareka iritu getagwo Tabitha sister no nyende mujarerie nitumana kamwana getagwo Mwangi na kangĩ getagwo Thiongo riu ciana icio twina icio guku kwa njanjo no nyende mutwaririe na ndomereri icio ni gukorwo igiambaza thiini wa mitambo na mitandao ya Facebook man ya original na Kameme na Kameme official na Kameme TV ciothe tukorwo tukenyitanira na inyu. Thank you and God bless you so much. Riu atakiri undu ungi tiga o tuthie na mbere na ngona ndomereri nyingi matura maingi ni kuhorerete oro uguo. All right, ndera gutume thiini wa star 710 hash ukorwo we mukira kimajika giaku kia besha na he mundu witagwo Lawrence Kive kimodo nyambe njigwe Lawrence Kive nyambe njigwe kana we ni monana nake ngotore Mr. Lawrence Kibe tabe tuigwe uria gukihana todo wa hora star 710 hash box ithathatũ cioka wacagũra ĩmwe mbeca iroka hau we mwega Lawrence nikwega muno we urakuhurira ni man nyari ndakuigua me mwena uriku na Murang'a Murang'a handu hetagwo atia Aragwa. Alright, riu ri meni ukuhurite star 710 hash Ni muno box usagurire box number 5 alright niki wagia ya krimeo kwena 80,000 already sharing mo siroka instant da keneta muno riu mbeca icio gwika atia nacio riu no kura kagobe uguo befage nacio riu na ndicigurire icio cio okay thengio muno riu ria ndirenda ri we ndugaikare uguo ati ndukugeria ringi tondu box icio ciina mbia akugerio ringi thengio muno alright ni uri waria ringi acha no nendo ireteragia alright haya uguo Lawrence we ni abanga kuria Murang'a ndenda we uhure star 710 hash riu ukorwo we wi mundu ucio niwe uma na mwehotaniri wa 80,000 Kenya shillings mundu ugwitwo Catherine Mwangi nake ucio nake ena ciringi
grade 28 mundu ogwetwo John Kifisho nake ena ciringi ciake ngiri 65 ithaa rĩrĩ mũndũ ũrĩa rĩu ena mbeca iria nyingĩ nĩ ũcio Ndahũrĩa Lawrence ena 80,000 Kenya shillings rĩu tondũ koguo nĩ kuonania hena mbeca ingĩ mũthuri ndĩra hũre star 710 hash wecagũra box yaku gũkũ moya ũranjĩra ũrahetũkĩra nduthi-inĩ ũkaigua no kameme harĩa kũrũgwo gwĩtwo Jamii Executive Gardens ũcio nĩ Alex wa Jamii Pishori Rise. All right, thank you. Ndĩra hũre star 710 hash maũndũ maku maikara makĩrĩ mega. Haya Bwana Ruto, jambo. Kwa majina wewe unaitwa nani? Majina yote. Naitwa Duke Kipkoech Ruto. Yes. Duke. Yes. Kipkoech. Ndio. Ruto. Ndio. All right. Kutoka sehemu gani? Mimi ni mzaliwa Subukia. Subukia. Yes. Okay. Ndio. Tunatafuta nani? Tunatafuta mama yangu Christine Cherono. Christine Cherono. Ndio. Kwa hivyo mam alikuzalia huko Subukia? Alinizalia huko Subukia 1987. Yes. Sasa ilikakuaje sasa tena mkakuwa hamuonani? Ikawa aliponizaa alikuwa ngali mwanafunzi wa darasa la 8. Ikawa alikuwa uhusiano na mwalimu katika ile shule. Na bado mke ule mwalimu walikuwa walimu wote at the same school. Sasa huyu mzee alipompachika mamangu mimba akaona nikaa mambo yataharibika, akamdanganya atamuoa. Sikabidi wamekaa na yeye. Mimi nilipopatikana ndio sasa mamangu aliponilea. Nilipofika miaka 3 hakukuwa na matumaini ya kwamba ataoleka kwa ile boma. Babu yangu akakasirika aliposikia ataoleka huko, akamwambia kama utaoleka kwa ile boma usiwahi niita baba yako. Sasa mama yangu badala ya kunitupa ama kuniua aliniachia hawa my grandparents. Grandparents? Yes. Grandparents wa mama yangu sasa. Hawa ndio wamenilea. Walikuwa wanaishi wapi? Hapo Tusubukia. Wakanilelea hapo. Nikafikisha umri wa kwenda shule. Nikaingia shule 1994. Ndio nilikuwa class 1. Nikasoma mpaka nilipofika class 6. Unajua katika boma sio kila mtu mzuri. Kuna wajomba pale. Kuna mmoja alikuwa anikoroga sana. Mara ananiambia nenda kwa mama yako. Hatukutaki hapa. Nikamwambia basi siku moja anivumilie tu nimalize darasa la 8. Ikifika hapo anionyeshe mahali huyo mama ako, mimi tena nimtafute aweze kunisaidia. Kwa hivyo ulimaliza shule? Nilimaliza class 8 2002. Ikawa sikuweza kupata huyo mama, na ikawa ule baba kumbe hayuko mbali, ako kitu 15 kilometers away from home. Mshaipatana? Siko nimemjua kwa wakati huo. Lakini sasa hizi mshaipatana? Tushapatana. Tulipatana 2000. Mnaongeanga? Tuliongea, lakini venye ananifanyia nimefanya hata nimekuja mpaka hapa. All right. Yes. Sasa tunatafuta mama. Mama anaitwa Christine Cherono. Kwa hivyo mama aliona huko kumeharibika akakuacha. Akaniacha. Na akaenda. Akiendanga. Kabisa. Mpaka siku ya leo. Mpaka sasa tunaongea na wewe. Hujaimuona? Hapana. Kwa hivyo alitoroka nyumbani akiwa tu mwanafunzi? Alitoroka akiwa ameshamaliza mtihani wa KCPE. KCPE tu ni mwanafunzi huyo. Alikuwa mtoto mdogo. Alikuwa na umri wa miaka mingapi? Sasa siwezi jua. Sina habari. Yeah. All right. Ni one station ya Kameme FM na mutaboine wa Kameme TV. Tuena modo ogwetwo Duke Kipkoech Ruto na tuena ke haha na aretha mamwa na muikari wa kuria Subukia. Aretha nyina wa ogwetwo Christine Cherono hirirwo ihu ni mwarimu, na thutha wa kuhirwo ihu gukigia na ngucanio nyina akirwo konde kuhika kuu na akenda kanete muthuri ucio ari we baba wao kugithuka oro rimwe. Ewe mwanake akiriha mundu gwitwo Duke Kipkoech Ruto. Tungependa kuongea na mama ambaye anaitwa Christine Cherono. Ulizaa mtoto Duke
Kipkoech Ruto. Mlikuwa mnaishi kule side za Subukia, mtoto ashakuwa kijana mkubwa sasa. Uko na umri wa miaka mingapi? Sasa niko na 38. Sasa huyu ni mzee ako na miaka 38. Uko wapi? Unakutafuta dada Christine Cherono. Kijana ashakuwa mtu mkubwa. Pengine kule ulipotelea ama ulitorokea ukaweza kupata watoto wengine. Ni vizuri hawa watu wajuane. Alright. Aya. Wenaweteta weva giorore uthini wa star 710 hash. Box yaku ya munyaka ushagure mwe. Umefixe hau uguo. Na box isio leu hena box ena besa muthuri we kuma ngiri magana matatu ma 50. No gigea itere to njuru, gigea 90 ti njuru, gigea igana ria 10 ti njuru, gigea 150 ti njuru. In the meantime thaici mundu uria ndirona ena kingotore kihoru uria wahota kunyita mbeca iria nyingi ithare so far. Riu ni mundu gwetwo Nancy Thuo ena shiringi ngiri igana ria 67 na gwiciria hari ona ingi nyingi, koguo wene ndenda hore star 710 hash tondu kwina mbeca ingi nyingi oro star 710 hash so kiucagure box yaku maundu maku maikara makiri chonjo. Twari na mundu gwitwo Kipkoech. Kipkoech, nataka tu uongee na mama, mwambie mimi, introduce yourself, mwambie chalo introduce yourself, mwambie basa mimi mama ni yule kijana ulizaa na mwalimu Duke Kipkoech Ruto, na wewe mam Christine Cherono, na kutafuta mahali popote ulipo kule ulitorokea tokezea. Okay, Christine Cherono, naongea na kijana wako Duke Kipkoech Ruto uliyemzaa mwaka wa 1987 na ukamwacha akiwa na umri wa miaka 3 baada ya mvutano baina ya wazazi wako ama my grandparents. Mahali popote ulipo na kutafuta, bado nakupenda, jueni mamangu, huku niua na huku nitupa, uliniacha kwa mikononi mwa my grandparents. Nimekuwa mtu mzima na kutafuta ukuje tupatane, tukae chini tusemezane. Asante. All right, mam, haliore mama Christine Cherono, mahali popote ulipo, kijana wako ako hapa Duke Kipkoech Ruto, please tokezea. Kijana shakuwa mtu mkubwa 38 years. Sasa Cherono, Kipkoech. Yes sir. Ushaoa? Kwa saizi nilikuwa nishaoa. Mkaenda break? Tukaenda break baada ya bibi kusikia mama hapatikani. Akasema sasa mimi utanipeleka wapi? Wewe utakapompata niko tayari. Huyo sasa bibi ni wa wapi? Ni wa Subukia? Hapana. Nimeoa bibi kutoka Meru. Meru, ni Meru. Yes. Kasikia wewe mama hayuko. Sasa hata yeye, sasa yeye anaolewa na mama ama anaolewa na wewe? Ni mimi. Sasa si anaitwa nani? Anaitwa Caroline Wangari. Caroline Wangari ni wa Meru, ni Meru? Ni half caste ya Mkikuyu. Na Meru. Caroline Wangari agekoro wahikagio ni mwanake uyu ri atakire nyino rako hikia wecoka na mucii. Lakini mtu ambaye anataka kukutoka anaweza tumia any reason. Anyway, sasa mimi najua mama tutampata. Atapatikana. Hivyo wewe ukue tu na imani ya kwamba mama tutampata. Bado uko Subukia tu? Nilipotoka huko. Uko Subukia ama unaishi wapi saizi? Kwa saizi na kuna mahali nafanya kibarua lakini nimesimama. Wapi? Hapa tu Nyandarua. Nyandarua? Yes. Usijali, Mungu atafungua milango. Sasa venye utafanya. Kwa hivyo umetoka na Nyandarua saizi? Nitoka jana. Nikalala tu mahali. Okay. Sasa mimi najua ya kwamba Mungu atafanya mama apatikane, si ndio? Ni kweli. Alright, mso. Aleke mudhurio ime. Sasa utapita kwa hii mlango, uende pale ulitoka. Ndio. Utambua chenye tunataka ufanye. Okay. Alright. Ucio ni mundu ugwitwo Duke Kipkoech Ruto na areta mamu wao Christine Cherono, na tugacokeria Ngai ngatho ni tondu wa tabarĩra ya njanjo ũgũthiĩ ĩkĩrĩte mĩhaka ĩthiĩte oro ũguo. Ũyũ nĩ wega wa Ngai. Rĩu rĩ, we ndĩrenda gũgũbanga oro rĩu thĩinĩ wa Cheza Sita, ndĩrenda woe namba ciaku cia mũnyaka 6 icikĩre thĩinĩ wa 24224 24224.
oya namba ciaku cia munyaka 6 uciikire thiini wa 24224 oguo tu wathaka makiria ma maitha 3 umenya nie ndirakwambura kindu gigwitwo king'otore bonus ya shilingi 1,000 nenge shilingi 5,000 iyo ni bonus. All right, haya ati mwena wa magumu nikurokire riwa admiro sasa. All right, ili na bega na kuenjoy riwa. All right, na he mutumia ndakirio thiini wa thimo yakwa haha na guko ngikate ngepost bicheo ni Samuel Kigamba mwene ngarari gawanya ndomira bicheo ni gukorwo ngimipost ya mutumia weho mukuru aranjira nyina hello mutumia uyu etagwo Sara Jabi Kamau kana nyina wa Karori ni wa gukugarariga ni arigite guka kwa jajo gucaria mwana wake ucio etagwo Karori na ni ara hurukire muthenya wa ira. Poleni sana na kuratuika kinya kwina bill ya shilingi 500 tondu akore St John Bosco okay bill ya thibitari ni gukorwo ngirora ndetwe oro wega no riu nyamba nguririkanie we uria ugwika nyara hore *710# ushahore box imwe yaku ngenyambe lakini nyambe ngeri *710#. Choose one box. Aya box imwe nidashagura box number 3 niguo hiukeire mbeca o cigana ona we iria itegutinda ngiuga haha matikambirie kunjitia. All right, ndacagura box number 3 box number 3 yahe shilingi 75,000 no 75 shillings. What? Aya murugu to mso dayo shilingi 75 peke yake ugure yabo hore ro gune to kwa ishi ko gusagurite box number 2 igiye na 66,000 hora *710#. *710#. Oduma kumaga ikale makiri chonjo. All right, tuko na rafiki yetu hapa hivi na natumai ya kwamba simu yako iko on silent mode. Kabisa? Yeah, kabisa. Yes, habari ya wewe? Uko salama sana. Uko salama? All right. Yeah. Kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Miracle Kiama. Miracle Kiama? Yeah, Kiama, KY. Kutoka wapi? Kutoka Mwingi, Kitui County. Mwingi. Haya, tunatafuta nani? Natafuta ndugu yangu na dada yangu. Tulizaliwa triplets. Brother anaitwa nani? Siwajui majina. Haya, brother and sister. Yeah, brother and sister. Born triplet. Yeah. Hebu nikuulize kwanza, turudi pale nyuma. Wewe wazazi wako wapi? My dad is late. My mom ndiye yuko nyumbani huko Mwingi. Yeah. Sasa hii habari yako niliona ulikuwa umepost. Ulikuwa umepost wapi? Kwanza nilipost Facebook kwa my wall. Alafu nikaenda Radio Maisha. Wakaniita nikaenda nikapeana story na nikapost. Yeah. Sasa watu wewe nani alikwambia kuhusu mimi? Nimekuwa nikikuwatch sana. Right. Yeah. Karibu sana. Asante. Sasa hapa Mungu atatusaidia, tutapata hawa watu. Asante. Nikuulize, mama yuko? Mama yuko home. Yuko nyumbani. Umemjulisha hii maneno? Nimemjulisha. Wewe nani alikwambia mlizaliwa kwa triplets? Ni mama. Akakwambiaje? Hebu niambie. At first nikiwa mdogo nilikuwa shule. Alafu nasikia watoto wakiongea around class 3 tu. Wakisema sijui wewe ni triplet, mlizaliwa na mkaibiwa ukaonekana peke yako. Hiyo time sikuwa bado nimeelezewa nyumbani. Sasa venye hiyo story ilienea sana kwa shule, ndio nilifika nyumbani. Nikauliza mama. Akanielezea, lakini hakuingia in details by then because unajua bado nilikuwa mdogo. Venye nimekuwa mkubwa
Ndio sasa tumeketi chini na yeye nikamuuliza. Akanielezea bit by bit. Akaniambia tulizaliwa Pumwani. That was back 1995. Na after kuzaliwa sisi wote tukapotea. Nyinyi wote mkapotea? Yeah, tukiwa triplets. Mlipotelea wapi? After mamu amefanyia operation, tulikuwa 2 boys and 1 girl. Alafu tukiwa nursery, because bado hakuwa ameamka, akajulishwa na our dad that asha sign ya kwamba watoto, aliambiwa na madaktari watoto wamekufa, na akaletewa pepa akasign that tumekufa. So mamu after kuamka ndio dhamira akasema hapana. Akaona hapana. Ndio akaomba ruhusa atutafute. Na venye aliomba ruhusa, madaktari wakamwambia please, yenye anaweza pata watoto wake ni moja tu. Kwa mahali labda wazazi wenye wanazalia hospitali, kuna wenye wapendangi kuenda na watoto nyumbani. So akaambiwa hiyo chumba ndipo anaweza tupata. Na akaambiwa rule number 1 ya kuingia kwa hiyo chumba ni atoe manguo ili aende atutafute. Akiwa uchi. Yeah. Then because mtu anaweza ingia huko na weke mtoto kwa nguo na atoroke. Na hiyo chumba iko karibu na gate. So hivyo ndivyo alifanya. Alitoa manguo na akaingia kwa hiyo chumba. Kwanza alikuwa ananiambia it's very far from mahali alikuwa amelazwa. Akaingia hapo. Hata alijuaje wewe ni mtoto wake? So venye aliingia alinipata nikiwa nimewekwa kwa deka juu na mark ya kuzaliwa. Mark ilikuwa imeandikwa? Ya mark ilikuwa imeandikwa. Ilikuwa imeandikwa majina ya nani? Yangu sasa. Alright. Yeah, ilikuwa imeandikwa yani mimi ni wa jina ya mama. Yeah. Akachukua mtoto. Akasema huyu ni mtoto wake. Yeah. Na hao wengine? So hao wengine after kunichukua akaomba ruhusa tena aingie hapo atafute hao wengine. Madaktari wakakataa. Wakamwambia haiwezekani. Na hivyo ndivyo alitisha files zetu tukiwa 3. Juu kila mtoto ako na file yake. Aliniambia zilichomwa akiwa anaangalia na madaktari. Hiyo ilikuwa hospitali gani? Pumwani. That was 1995. Yeah, February ndio nilizaliwa. Muthoni hedio ni kwale na kiodo kioru muno gya ciana. Hedio kwena kiodo kioru. 1995. Dalego kuna Nairobi. 95 ndio okete Nairobi. Lari othukuru no gokerekia ndakirekagia. No ni kwale na ndeto githie nginya hĩndĩ gwacokire ũkĩgĩa na cira ũyũ warĩ wa Ndea. So it has been there. Na gwishewe ni wathikĩria rũgano rwa mwanake ũyũ, na rĩu aretha sister na brother yake. Amenyire maciaranĩirwo na ngwĩra mũndũ gatarĩ hinya kanyua munju. Roboshia ndakĩrĩ na hinya rĩu agĩthire oro ũguo. Kĩhoto gĩake kĩhotomio. Pengine uko pale na pengine unasikia hii habari kuhusu huyu kijana ambaye anajulikana kama Kiama, Miracle Kiama. Na anatafuta dada yake, atujui jina yake. Alikuwa amepewa jina gani? Hakuna, hakuwa amepewa jina. Brother yake hakuwa amepewa jina. Tunatafuta wale ambao walikuwa wamezaliwa pamoja na huyu wakiwa triplets. Hii ni ngumu kwa binadamu, lakini kwa Mungu inawezekana. Kama uko pale na umepata hii habari, pengine uwe umearifu ya kwamba wakati ulikuwa unakuwa ya kwamba mlikuwa triplets. Kuna jamaa yuko hapa anaitwa Miracle Kiama, na tuko na yeye hapa. Kiama na kabande kugata Chama. Miracle. Kwa hivyo wewe ni Miracle Chama. Kwa hivyo wewe uliitwa hiyo majina na mama yako? Yeah. Kwa maana yeye alipatikana tu kimuujiza. When I did a Kiama ya kukia bia right now. Dada wigire the was *710 hash right now. *710 hash. *710 hash. *710 hash. Agora box imo yako umemuda hau.
soka wone bia ciaku igioka na njira nene muno star 710 hash rĩu box imwe ina mbeca ciaku na nĩ gũkorwo ngĩthoma andũ arĩa makoretwo mena tũng'otore twao rĩu thaa ici mũndũ ũrĩa ũgĩte mbeca nyingĩ rĩu nĩ mũndũ gwĩtwo Benson Mwaura thuku ena ciringi ngiri 173 na ndakwĩra mbeca iria nyingĩ mũno thĩinĩ wa box icio nĩ 350,000 Kenya shillings. Hũra star 710 hash, choose your box, mĩkĩre hau. Alright, Chama. Yes sir. Rĩu uliamuaje sasa kutafuta hawa watu? Niliketi tu kutoka 2019 ndiyo wazo ilinijia kwa uzito sana nianze kuwatafuta. Unajua watu wani wako tu area? I feel. That's what you feel? Yeah. Hiyo ndio imani yako? Yeah, hiyo ndio imani yangu. Mama ulimwambia? Yeah, mama nilimwelezea. Na umeanza hii safari? Na nimeanza hii safari. Sasa kuna msichana amekuwa akionekana area. Area wapi? Alikuja mpaka Mwingi hospitali. Alikuwa hapo General Attachment. Alafu alipatana na jamaa mwingine hapo. Akaanza kumuita my sister, my elder sister. Huyo msichana. Then afterwards akamwambia yeye si mwenye anaita. Alikuwa na huyo jamaa alikuwa anamuita Grace. So akamuuliza, na huyo jamaa mko na uhusiano gani na yeye? Ni rafiki ya my sister. Yeah. Kwa hivyo alikuwa anaona kama ni Grace wewe? Yeah, alikuwa anafikiria ni Grace. So anamuita Grace. Grace alikuwa anasomea walimu hapo Teachers Training College. Na huyu sasa mwanadada alikuwa anasomea nini? Na yeye mwanadada anasomea udaktari. Udaktari? Yeah. Alisema anasomea shule gani? Alikuwa attachment. Attachment? Yeah. Ndio, alisema alikuwa anasomea shule gani? Na ilikuwa mwaka gani? It was 2017. 2017. All right. Yeah, sasa venye huyo jamaa alimuongelesha, akiongelesha sister yangu, madamu akakataa. Si akaanza kumuuliza, umetoka kusomea walimu kakuja kusomea daktari? Cause alikuwa anajua yeye ni mwalimu. So afterwards akapigia masi simu, wakapatana, wakaongea, akamuelezea hiyo story. Hiyo alipata demu kwa hospitali akimuita yeye. So masizi akakumbuka kuna sister yake alipotea. Na ndio sasa hiyo wazo ikakuingia. Yeah. All right. Sasa mama, ningependa siku moja umlete hapa. Yeah. We want to hear that side of the story. Yeah. Yeah, nitamleta. Ikiwezekana unaweza mleta coming Saturday? Yeah, naweza organize nimlete. Organize tu umlete. Yeah. Tutapata hii maneno. Yeah, exactly. Kwa hivyo na hakuna kitu huwa tunalipisha. Yeah. All right? Yeah. No registration fee kama vile Conman wanasema. Hakuna kitu kama hiyo. Yeah. Na tutatafuta hii mpaka tupate. Tuko na kesi ambayo itaingia hapa. Kuna watu wanasema mtoto wao alipotelea hospitali. Yeah. So tunataka kufanya DNA. Yeah. Tumesukumana na hiyo kesi. Mpaka sasa tumefika kwa mahali kwa postmortem tumefanya. DNA ndio tunafanya. Yeah. All right. Yeah. So Chama. Yes sir. Mungu atakufanyia Chama. Yeah. Mungu atakutendea muujiza. Amen. Kwa maana wewe ni mtu wa miracles. Yeah, exactly. Hivyo salimia Maadhimu, mwambie tunamhitaji hapa. All right. Yeah. God bless you so much. Asante. Ulifika saa ngapi? Nilifika hapa 5. Unaishi wapi? Saika. Yeah. Ndo kama ke Saturday ukarehe mamu wanyu. Okay. Umsaidie na hiyo itaponya roho yake sana. Yeah. All right. Okay, thank you so much. Thank you. Kwa hivyo same time usifike hiyo mapema sana. Ukifika 5 quarter to 6 utakuwa sawa. Okay. Mwambie Madam Nongari nimekupatia sasa appointment ya next week, unakuja na mama. Yeah. All right. Okay, thank you. All right. Ucio ni mundu ugwitwo Kiama. Weri waigua rugano ruu atia? Woni waku ni atia? All right. Ithe ni tugutindikana na uhoro ucio na ni njui Ngai ni aguteithia. Itapatikana tu. Mwanake ucio na witikio ati nowe kuona mwana wao. Aya, wena njui wena witikio ati ungegira thiini wa Cheza Sita uthombosha ni namba ciaku cia munyaka ithathatu ciikire thiini wa 24224. Maundu maku no makorwo mechonjo. Oya namba ciaku cia munyaka o ithombocanie uciikire thiini wa 24224. Na watha kama kiria maita matatu minapea wewe discount ama bonus ya 5,000. All right.
he kana da post thiini wa Facebook kana gaka nĩ gakoretwo gakinyaga thiini wa mitambo-ini ya Facebook na no nyende kana gaka karetwo Monica Wambui kena miaka 10 kana gaka riu no nyende angikorwo nĩ muoya ciari yako Monica Wambui mujaririe please mujaririe na akorwo nĩ konete andũ ao munjire. Alright, mũrũgũtho Joe Mwondi oranjĩra rũirũ nĩ kwega na njĩra ai maũndũ marĩa makoragwo Pumwani anga matiarĩ mega mario maũndũ moru no ngari twana wagĩrĩire Pumwani Pumwani ndĩrera ya tondũ matiakinyĩte kũmenya ũhoro ũcio. Pumwani nĩ yarĩ na rũgano rwarĩ rũru mũno na rũru biũ atwarĩte atĩa kaingĩ ikoragwo cia Pumwani na nĩ njũĩ arĩa makoragwo kuo mandagĩtarĩ macio nĩ maritaire me handũ maikarĩte makĩnyarirĩka tondũ Ngai ndangĩreka mũndũ mwaganu agabuĩria atarĩ mũherithia. Andũ acio no nyende kurikwo documentary ya andũ acio arĩa marutaga mawĩra macio moru mĩtũrĩre yao yahanire atĩa. Na gĩkeno nĩ atĩrĩrĩ andũ nĩ mona ciana nĩ cia na nĩ kwenda rĩrĩ inyuĩ na inyuĩ mwĩ wĩra-inĩ ũyũ wa thibitarĩ rĩ mũmenye atĩrĩrĩ nĩ kũrĩ Ngai wonaga na Ngai nĩ eherithanagia na Ngai nĩ arathimanaga. Ningĩenda choose ndũkanaingĩrĩre biacara cia mũthemba ta ũcio tondũ the end niĩ ngũgeria I will do a documentary ya andũ acio no ngari acio makoragwo thĩinĩ wa Pumwani Hospital hĩndĩ ĩyo mĩtũrĩre yao yaendire gũkorwo ĩhana atĩa nĩ magacĩrire. I am sure tondũ ibuku rĩa Ngai rĩtihenanagia andũ acio me handũ horu no rĩmunyakati othe ndĩiga rĩrĩ arĩa mekaga maũndũ moru. I am talking about niĩ ndĩiga andũ arĩa oru ega arĩa mekire maũndũ moru not only in the hospital sector ciothe cia borithi thigari cia njera kana wale mwarimu kana harĩa hothe wanakorwo rĩ kana supermarket whatever God assigned you to be akorwo waikarire we mũndũ mũru Ngai no nginya gũkũrĩhia na akorwo warutire wĩra mwega Ngai no nginya gũgũtũria muoyo na kũrĩhia na gwĩka maũndũ mega. Alright, thank you. Wendenda wewe thimũ yaku hũre *710# we ũcagũre box yaku ĩmwe ndenda nyamũ ĩyo yũke ndũmĩrĩri yũke thĩinĩ wa screen ya Kameme TV *710# box ĩmwe yaku ũcagũre ũmĩkĩre hau rĩu maũndũ maku magaikare makĩrĩ chonjo. *710# twĩna mwarĩ wa ithe witũ. Jambo. Jambo. Ũhoro waku? Nzuri. Wewe unaitwa nani? Naomi Ngimat. Naomi Ngimat. Gima egekirwo ti Gimat, si ndio? Gimat. Sasa hiyo jina ni ya kutoka wapi? Lodwa. Ndio. Haya. Hii huwa tuna serve watu wote. Tulikuwa na Mr. Kipkoech Ruto hapo. Tuko na huyu sasa huyo ni Mnande. Tuko na Kiama ametoka huko, kutoka Mwingi Ukambani. Sasa wewe uko hapa Gimat kutoka kule Lodwa. Ndio. Sasa Madam Gimat. Ndio. Wewe ni Mturukana? Mimi ni Mturukana. Oh. Nani alikuambia kuhusu hii program? A friend of mine anaitwa Lilian Nyakio. Sasa unatafuta nani? Niko na mtoto wangu ako na 5 years. Kuna should I start from the word go? Sasa tunatafuta nani? Mtoto wa miaka 5. Anaitwa nani? Tracy Mwikali. Mwikali, yeah. Mwikali. Mwikali mulizana nani? Joseph Ngugi Mkeku. Baba yake anaitwa Joseph Ngugi Mkeku. Ngoge Mkeku. 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 Ndio. Chano. Kana anaitwa Mwikali. Vava waleto Joseph Ngugi Mkeku. Mkeku ni yake kaba. Era wa Mkeku. Anakoragwo na Ngoge. Ikaba-ini. Sawa. Nikio gwera wagaikara hau. Kule Ngugi. Eni.
Deure, sasa mlijuliana na huyu kijana wapi? Joseph nalijuana naye hiyo mtaa kwetu kuna Nkopiri Kitengela. Na mkawana? Ya, tukakaa naye tukapata firstborn ako na 7 years sasa. Firstborn anaitwa nani? Nicholas Ngugi. Nicholas Ngugi. Ndio. Tuko na secondborn anaitwa Tracy Mwikali. Tracy Mwikali sasa ndo tunatafuta. Na huyu kijana Ngugi yako wapi? Kijana wangu niko na yeye. Uko na yeye? Ndio. Sasa mbona hauko na huyu msichana? Huyu msichana the time tulikuwa tunaishi pamoja na Joseph after kupata mimba tukakuja tukaachana. So before tuachane kuna kijana fulani anaitwa Yuda alikuwa anaishi na my brother. Na my mom pia alikuwa neighbor wa my brother, ni plot ya rentals. So ikafika time huyo kijana akakuja akatoka kwa hiyo nyumba, akatoka kwetu akaenda. So kuenda ika happen akauawa huko Nairobi. So ika happen mimi na Joseph tuka collide. Tukakuwa na misunderstanding, tukaachana. Mimi kwa nini? Alikuwa mtu hakuwa mtu wa kukaa na mtu mwanamke mmoja that is. So mimi alikuwa na branches. Yeah. So mimi have kurudi home. So mimi kurudi home nilikuwa na mtoto. Tracy sasa na Nicholas nikarudi na wao home. So venye tulirudi home huyu kijana na yeye venye alienda kuuawa Tracy alikuwa na 3 months. So the family kwa kina Yuda wakaanza kuclaim mtoto wangu ni wao Tracy. So mimi nikashingi kuambia hapana si wao. But I think walikuwa na take advantage cause sisi kwetu atujiwezi. So hiyo plot yenye tulikuwa tunaishi tukakuja tukafungiwa nyumba tukaenda kuishi mahali pa kupewa. Tukiishi huko sasa huyo mama akakuja. Last year my brother alipass mwezi wa 4. So ika happen hatuna uwezo so tukamzika makaburini. So huyo mama akakuja mwezi wa 7 akaniambia Naomi leta huyu mtoto nikusaidie kusomesha. Nikamwambia ni sawa lakini atakuwa anasomea nyumbani. Akasema ni sawa atakuwa anamchukua asubuhi anampeleka shuleni kisha anamrudisha jioni. Akakuwa anampeleka hivyo for 2 months. Ika happen sasa huyu mama akaniambia juu mimi nachoka sana na already wewe uko mjamzito acha nichukue huyu mtoto nikae na yeye. Akuwa anaenda shuleni anakuja nyumbani Saturday. Sasa huyu msichana Tracy akaenda na yeye. Sasa to cut the long story short, Tracy yako na nani? Tracy yako na huyo mama. Mama mgani? Anaitwa Mama Yuda. Mama Yuda. Ndio. Mama Yuda ni nani kwako? Ni jirani tu. Ni jirani tu. Ndio. Sasa Mama Yuda anakaa na Tracy kwa nini? Sasa umemwitisha akakataa? Kabisa nikienda huko wananipiga, wananifungia. So juzi umeripoti hii kesi kwa polisi? Wakakwambiaje? Hawakunichukulia kitu yoyote. Sasa mtoto wako huyu mwingine wa kwanza mko na yeye, ukijana unamsomesha? Anasoma. Kwa hivyo ukipewa Tracy si unapambana na yeye na maisha? Ndamsomesha. Na walisema kwa nini wanakukataza mtoto wako? Hawataki nikikaa na yeye, ati nikikaa na yeye hatasoma. Wao ndio wako na uwezo wa kusomesha watoto wa wenyewe? Sasa si wao ndio wamepewa ruhusa na serikali ya kuchukua watoto wa wenyewe wanasomesha. Mtu akae na mtoto wake, this is not right. Saizi huyo mtoto hayuko huku. Walimpeleka Western. Mama Yuda ni wa kutoka wapi? Kutoka Western. Na niulize, na huyu kijana huyu mlizana Joseph Ngugi, wanajuana na Mama Yuda? Hawajuani. Joseph ni na Wakamba, babake ni Mkikuyu. Na Mama Yuda ni Mluya. Uliripoti kesi wapi? Nilienda station. Station gani? Kitengela. Kitengela police station? Ndio. So nikapata madam fulani anaitwa Madam Makena. Alikuwa na side na huyo babu sana. Hakuwa ananiangalia mimi.
So hadi juzi nikaenda kumwelezea mtoto wangu yuko. Ananiuliza nataka nipewe mtoto nimpeleke wapi. Alright, nini jone murajigua inywe mwekuo. Inywe murato thikiriria. Nyonaga ginya no gwikirwo gaiguru na mwana wayo. Oria kohana. Ni ege yudo atake children office. Officer. Alright, no nyende atiriri. Mundu uyu anegerwo mwana wake. Na ninaongea na Kitengela Police Station. Kuna kesi ambayo ililetwa hapa na huyu mama Gimata. Inasemekana mtoto akona huyu mama anajiita Mama Yuda. Wewe uliuza mtoto? Sijauza mtoto. We've never talked. Walichukua tu wamsaidie. Alichukua tu akimsaidia. Yeye ana claim ni mtoto wake, though mimi nilishi kukataa. Aliclaim? Ni wa kijana wake huyo mtoto. Wanasema wao ndoko ezini wao wanajiweza. Hebu nikuulize, Mama Yuda akona kijana? Yuda huyo Yuda sasa mlikuwa na uhusiano wa kimapenzi? Hatujawahi before God. Na wanasema huyu ni mtoto wa Yuda. Ndio. Wewe uko na uhakika huyu mtoto ni wa nani? Mama ndio anajua. Joseph. Na Joseph mmemwelezea mtoto wake amenyang'anywa? Hatuongeangi, alini blacklist. Haya. Mimi ningependa kuongea na Kitengela Police Station tafadhali mudogo wetu chalo. Jari niongee na OCS ambaye amesimamia kule Kitengela Police Station, OCPD wa huko. Tafadhali kuna kesi ya mtu ambaye msichana ako hapa. Mtoto alichukuliwa na mama. Amekuja ameriport. Hiyo tunataka haki itendeke kwa huyu msichana. Gimat na nataka kuongea na police station, Kitengela Police Station, OCS, OCPD. Tafadhali munaitwa utumishi kwa wote. Huyu msichana ni vile hatua hajiwezi kama hao wengine, lakini yako na haki ya kukaa na mtoto wake. Tafadhali uko na OB number? Sina. Huku andikiwa OB number? Alright. Tunaomba na yare hii story watu wa kijiji neighbors ndio wametupea. Togwe kwa gutwa beturuga idharia news to ndona nituhitukitie ndeka cigana ona. News tuthomerwo news ni mundu ogwitwo Dan Wainaina turikie kesi ino thutha ucio no ne gwenda kwaria na andu megwitwo Kitengela Police Station, OCS, OCPD wako mwena ucio. Tafadhali hii kesi isiende chini ya maji, hapana, isikunywe maji. Na matuhete horo. Alright. Na marandikire. Gicoka nitugukorwo tukirikiriria. Alright, thank you. Ndera tuthomerwo mohoro mathaa 3 njoke